Seminggu lah cuma setoran wae gitu. Oke guys, saya ini di belakang layar ya. Oh bener. Supirna uncal aja. Uncal Simatupang. Ayo tuh gaskeun. Aing mah. Ieu kamari ya. Rek manian lah budak aing tur. Budak apa indung nih teh? Gaskeun atuh gaskeun. Apa rek sorot heula ieu na. Mobil gitu kan. Mobil keur maju. Langsung we. Di luar heula setting Di luar heula. Jadi itu langsung na mobil, Bray. Jadi tidak langsung di mobil, Bray. pret. Anjing, kok jadi pret aja. Saya di belakang layar, guys ya. Jadi ini komedi. Komedi. Aing bisa. Kan kudu nungguan gitu. Supir aing dicocok. Nah, kayak orang data ari sia kunaon malamun wae. Lain aing ye teu meunang setoran ye poe ayeuna ye saminggu itu ya aing meunang setoran teh sebenarnya mah gitu. Ya cik solusi na kumaha? Geus ngilu aing. Ngilu aing jadi kenek. Kumaha ini menurut Ahin kumaha cenah sok? Ulah kitu men. Wah, Kumaha kieu. Cek anak ngaraek. Kiri mang gitu, heuh. Turun pas belakang. Geus ngomong aing. Heeh. Siapa naik, seorang turun teh. Mang, pas di belakang. Kita menang duit. Jangan apa sih kita menang duit. Bisa. Katang teh pas nu terakhir turun ya gorowan deui. Nya enggak dia. Di tukang di mana gitu ongkosna eueuh di jelema gitu. Mangga gitu sering. Tukang dagang aja. Saya si Memet juga nu turun paneuri. Gitu kudu mah kali ucap ulang-ulang ya. Gitu. Nah, urang naraek sewana, pas naraek sewana. Mang, di belakang gitu. Tak kecek ender mang belakang. Pakai cek orang belakang, tak itu terakhir si Memet sepertinya. Mang di belakang si Memet itu pada nyaleos, kayak ngomong kasih bencana. Belakang pastinya gitu. Tapi cuaca ya kata kami ya. Belakangnya mah. Jauh itu cina dengan ongkosnya gua ada si Memet jangan gitu. Belakang di mana gitu ongkosnya gitu bener. Sien 1 si Marole si Kiriting. Si anjing menggoblok lo ba. hah? Bang Jack. Tadi dia ngomongna kita denge. Si Bang Jack. Tangke aing di mana met jeung si Me. Kudu mah di jalan sih posisinya. Di jalan kayak per ngomong. Ngomong heula ngomong. Si endingna make nu tadi. Si endingna make nu eta teh le nu tadi dicaritakeun. Jadi ini scene pertama buat Oleh. Ini di KUD guys, di terminal angkot. Beruan cal. Berulang-ulang lah. Tapi jelas anjing. Soak pan. Baik kayak asup kan. Kalah nyengir goblok. Aing ge jempe, Bang. Aing nele si Uncal teh goblok. Hah? Entong orang nyampurkeun ke urang gebrak. Oh ya sia kunaon ngalamun wae tuh gitu. Hareup pada eta.
Jadi ini kita syuting di terminal angkot Cidahu ya. Digigir. Dua, tilu. Oh ya. Aris ya kunaon ulang-ulang kieu. Jadi kita syuting di terminal Cidahu. Oh ya. Ampun, ya kunaon atuh. Aing atuh. Aing keur larian ieu dengan duit setoran seminggu. Keur aing kira. Ya, Mas. Aing kan mah jeung aing. Mereka mana itu? Urang ngilunahan penumpang. Aing kira ya. Jadi konektor ya. Iluan ku aing ieu mah, berkah sedeh. Ayo kencang ah. Ayo. Tong Ika guys, kayak bisa berubah. Well, Gaskeun ah. mantan jeung si Junet ya. Sama dia kan sampel. Ayo lu mah. Dia bro. Jadi ini mobil yang dipakai buat syuting ya. Ah? Kebetulan Uncal yang jadi supir. Temenang penumpang pancen aral. Dengar ini guys. Gimana perasaannya menjalankan syuting pertama Bapak Uncal? Lieur. Lieur aja enggak. Air kemarin. Liwat doang. Oh, liwat doang. Heeh. Kela aing ka dulu, bolo. Gaskeun. Bisa gitu. Nah, sekalian muter. Bisa. Oleh nih. Aduh. Bos ya, cager awak mah euy. Mun pesak euy. Pesaknya garing aing lah. Si kebo aya penumpang nu jeung aing eta, Bo. Ya yang diringkus ku aing gitu nya. Peng lah. Bo naik, Bo. Aing buru jeung aing urang asup ieu siga make si boyok abret. Arek numpang ceritana. Yuk abret. Bro, Bo. Aduh, aing gitu. Bang Boneng ternyata bersemangat banget ya, antusias buat syuting mobil angkot dan menang setoran. Jadi ya kumaha ya di ditu ya kana? Kayak gitu. Oke. Mungkin seorang. Ya sama arek Abret, Uncal abret ya. arek ngagitar. Wah lah, bisa aing. Ini maksudnya keur eta hukum. Si master tak. Oke gede. Asup aing asup. Heeh, asup. Asup euy guys. Aduh. Kino dungdung paneri saha? Nya si ngastur bae nu dungdung paneri nama. Ketempuhan dah, ieu mah dibully wae biasa teh. Jadi biasanya tempat pembulian guys ya. Mastur nu paneri eta, Bang. Amet. Ampun, Balai desa. Oh, Kumaha cal ari euy cal. Desa. apa arek di dieu lah? Bisa koneng belum? Pas berangkat. Bisa koneng. Hah? Oh, siap. oh, Jaskan. kacal. Tangke anu terakhir si Mastur. Semoga aja Dibully. ini awal Baik. kekompakan ya. Ya, Awal kekompakan orang Cidahu. Jadi Tercal. anak-anak Cidahu juga Oh, bisa iya, hiji, kreatif Le. guys ya. Hah? Di dieu heula di dieu Seurang naikna kumaha senterna Nah, maksudnya lain eta maksudnya turun naik deui. Oh di itu yang geus maksudnya turun ke naik deui gitu cal ulah Anak ada Cidahu. video naik deui gitu dah kayak disaring teh dikat deui seteng ke oge. Oh Itu teh mah barangkali muter. nah aja pas naik tas si Memet teh ya. lain euy. Tah anjing. Lain goblok di balai desa cal di Memetna. Itu pas belokan Mang Udin. Baik.
Judulnya naon ieu? Hah? Teu menang setoran, beak setoran pakai depo. Pakai depo aing beak setoran lagi. Tuh di kidul Cang. Biasa itu. Arek ngiluan mah. Asli. Oke, ayo dar. Usahakeun teu benang ku kamera, guys. Mana? Oh, kudu kosong. Tutupan atuh meureun. Tutupan we. Tutupan. Atunya turun. Tong, cenetong. Maksudnya tutupan kumaha? Kan can aya penumpang. Tanya turun aja penumpang mah. Bae Pas belok kan. Ya pas belokna geus rame bolohoan lah. Baik pas belokan Cal. Isi mama tengah jeda kene. Gas. Ini riweuh pan euy. Bang naik. Goblok pan. Anjing enggak tadi turun. Cal. Belok Cal. Kadeuleu siapa bakal kadeuleu. Necan. Kadeuleu asli. Oke guys, jadi ini adalah kita lagi melaksanakan syuting supir mobil temenang setoran ya. Ini anak-anak Cidahu yang kreatif ya. Semoga ini menjadikan awal kekompakan anak-anak Cidahu ya. Pada intinya kita dari anak-anak Cidahu hanya menghibur guys ya. Hanya menghibur. Kurang teh kosong wae pan penumpang ge. Ieu mah kudu pake cara gitu ya, guys. Sok atuh bantuan urang. Cicing. Kalau yo lah. Jadi laptop. Ieu mah kudu dipanggil sewa kita. Ini berada di Desa Cidahu ya. Aduh, nongkrong sore-sore kieu mah. Iya gitu non ngerala teh. Aing mah di kompo itu Heeh. Bro, bero. Gitu, bro. Dan saya ini shoot di belakang layarnya ya. Sekali lagi saya minta doanya dari semuanya. Semoga ini awal yang baik untuk kekompakan kita, untuk kekompakan anak-anak Cidahu, Purwakarta, Pasawahan ya. Dan ini scene buat Hendar. Ayo Kak Dirai. Lagi. Jadi ceritanya dia mau naik angkot guys. Dan itu angkotnya. Dak, push, tonggaran neng. 1, 2, 3. Keur naon ah? Nongkrong. Ye, ayo ngilu ah. Ngilu. Mana? Ye, ngilu. Ih. Ampun. Jangan. Herang. Tuh, kata ada kamera ada hiji. Siap. 2, 3. Kurang kari, taruh euy. Mantap ieu. Minjem atuh urang gitarna. sok ganggu wae ketenangan bae. Minjem, bro, gitarna minjem. Minjem, bro. Bro. Bukan kenaik angkot teh bae. Ngilu, bro. Ngilu. Kata baturan aing di bawah di. Ngilu. Buru. Bro.
Hah? Pas ngasupkeun jelema na. Dikat. Terakhir ya. Ayo enggak. Ngejlug dik. Oke, bunga. Diuk lah beneran, men. Tong tadi langsung. Ini burung ya, ngilu ka mana? Gitar itu mesti dijerot tuh burungnya. Mesti dijual ku aing ya ngilu ka mana? Ngilu we ngisnya mah. Ini burung. Berangkat Per. Herang. Di dia lah ya, enak. Ngomongna aing tuh bir gitu aya mah kananan. Hah? Aya ngeunangan gitu sewa teh. Pergi ya. Penumpang aredan ya anjing. Mama bagus Ke banget. center kurang mah di Ah, bilang muap dong. Beneran. Tahu herang jang, masuk. Kemana deh ya? Ini jurusan mana yuk? Jurusan dahu herang ya, ayo. Ke heula atuh heuh. Ih, naik. Oh, astagfirullahaladzim. Ini sok aja lah mah, oi. Maju Bir. Kela. Gitu. motor John. Motor ganeng. Enggak, tinggal kayak turun dah. Si Nana karena kekurang di gesek. Nggak satu aing gerek turun tadi kan emang gitu. Pindah aing gerek turun. Bang kiri bang. Pada angin deh kana ya. Awas. G2 2000-an. Kan baik. Goceng we. Goceng. Ngepas bener 1000 ewa. Ongkos aja 1000 ewang. Yo. J2 lu. Terus orang ngomong nama. Eta. Itu ending nama ieu mendingan cokot we dompetna. Ah, gitu kan. Orang nyekelan main nyokot. Heeh, gitu. Kumaha met? Bisa. Aing diuk. Nu nyerek anu nyaan atuh. Aing enggak atuh karu nyari cermek aing nyaan. nyaan cermek aing. Ah, manten nih. Bro. J2 tuh. Ayo bos. Itu ngomongna. Pas mobil maju. Sok nih. Guys, alhamdulillah ya, syuting Amet mana motor? supir angkot temenan Di ditu setoran. udah deui balik ke kaude kabeh. Ningali hasilna ke di ditu setting. Jadi ini hasilnya ya, Di kaude. teman-teman. Hah? Ke di kaude ningali hasil settingna si Memet. Motor stesar mana? Di bawah tuh esar tuh di kaude di ditu. Di desa Rada daek si goblok teh lompatan terakhir deui kunaon. Nah, saya tahu masalah jadi ke juru keker. Jadi Ini nyanganan ya, Bang. Ongkosna mah. oke, jadi Coy. shoot tukang angkot dan menang setoran sudah selesai guys ya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan yang penasaran full videonya komedi Tenyo. langsung aja ditenyo di channelnya Sajli Virgo Beta ya, si kiri tinggal guys. Baik. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemale di Ayo bos, seteo deui. Menang ayo. semangat. Goblok. Apes dewa aing anjing.